Fiele ne fia fifa filo in fa talo fo fa funga ngal tatu tunu e manatu o mai ona pai lango ma pai u funu pa io sa ma fainga malu maurungo lo tatu tunu yon tulanga fa lupe pa io lo fainga luenga ya taina ne fo pa io tu mai o tatu tunu se io lava le lava lo fo i tu planga io fa fonga le ne fia fifa tai fo io no la tu tali mai fo i tatu proclame le wati le ne fia fi le o malo tia fo il tanto proclame ya ina ua mai fo tau au ya ma fai fo na mo se avanoa ya fio mai la fionga il fatun sili o fala langa trust ya la fionga sa wa tulangi tangaloa penina i fopo ile ne fiafi ya etala no fo inicio proclame fata oto ya mai se fo lato ta penanga mo le vaiaso o le fai longa ino le vaiaso ngana Samoa e pe ona tofa le vaiaso fo ya matatu le asasi ya pa ia foi la stona ia vers fo ia ile nganga fia la ne fia fa felo ia toi lo fio ngaile putsili ia pot fa tun sil fo ia tanto fala langa trust langa tele o pulo lo fio nga ne fia lo fio nga sa o tulang Talofa malo le soifua se iuli fa talofa tule pa ia mal mamalu le tunu o lo fa peon ba mai le nei fa silsila le nei fa tala noanga tu tonu na manuia le nei aso i fai palo filima se iuli malo le folau malo foi le pale fa tai fo tau atai lo fio nga fa tai fo i fa no ino lo taimi ne fia wa mai lo fio nga wa so foi ta tu tele toi felo Io e olo mauale le ola malolo ina ile alo fole tua ia olo manuia mea uma patule te tsala inga lau tofa langa leo tele o maua le si au to finga fo le tai fono i manu rewa fo i le ale fo i Pasifika la fo le ole au nanga lava fa tau va ia ole o olo tai fono le Pan Pacific Strategy Committee ale pitonu o manurewa io ia na mo si fiel tanto no ia le fo wa tu mi le fo i tseunga i le fionga i le mai tai ia le fionga ia sa ia o tulangi tangalo ia le o tai fono fai mata tu suyo Samoa i le na fo i fala po tonga ia mai se fo i o le fatun silo le fala langa now va so fo i o ta pena il tatu tunu o va piona lan papa au New Zealand mo le fai longa ina o le ngana Samoa i tonu fo i New Zealand ia langa lo fiong fo se tasio fa ya fau ya mai tu sanga telefo sa o ina ia tatu tunu ia le fo fa so lauta leni e ala i fa la tongo lo peona i ta yai la sa to por clame fa ta otomo lava ia so lo fiong pa tai lava se iuli mo le fesili ole peona sila fior tau sanga ne wa sui suinga wa ole o ngana Samoa la vaso ngana Samoa e masani fa manatu fa ai ungo me e alu fa atasi ai la male aso le tutu atasi al nei tau sa ona ole o pa ule aso mua i le onga ole le mea ole aso fa na ole tupu King's birthday le la pa ua i lo naso ngafua ale u fa manatu ai lo le vai aso wanga le fa ai la vai aso ole fa manatu ngole ngana Samoa tonu au te roa nei so ole la wa mingo ile falalanga wale na ole vai aso le ngana Samoa wa le vai aso ai ngana Samoa ole ngana Samoa e kau aso uma ele kasi se vai aso e ke fa manga ko ni a foi le ngana Samoa e kaunga e tau o aso uma e tau tsala fa Samoa e tau ai ole la wa foi el pato a fai ale polo kalame fa anga solo pe por kalame masani al falalanga ai wa ile fa mo lo na so faraile ole a fai el fa ale nga pepe ole lo na tolu ai lo tau sanga talo na fai fa ale nga pepe al falalanga mo le sila fia foi ole matua male au se papa io la o tau na fale ole la langa ina o mea sina o ie tonga o fala ole a foi o me sina le tunu a tota usanga e le langa ai mai ai ulai anga i le a foi le tai me a to ai le masina ona fa lele lo le ole a foi
fa'alele loa lea pe ka o fo le fuatanga wa le sta unga le na fa'alele ngā pepe ona i le vai taimi la le nei ia la inga ku ia iuni o le fetau i tonu ma le vai aso le ngangana Samoa ma le vai aso le tutu atasi o lea la ua e se manatu fai whaakasi loa le whaalele tata a mata le whaalele ngā pepe le whaalinga o tū manga nu wa Samoa se isui ile afo i nei tausanga o lea lai a mata o le au se papa o le matua la whinga matua ma le au se papa o le lātou nafa lea o le whaalele inga o afo o mea sina o na so ai lea ma whaalinga o tūmanga nu e ta ia ele a onga Samoa le whalalanga mo lau sila fia ele a onga Samoa le whalalanga o le afo o tamaiti uma o alo ma whanau o Samoa e mai maangele a mata mai maangele se ipa ia karaka le mea o mai e tamaiti nei tamaiti Samoa mo lātou mātua ia o le la whaali ia lātou o le sulatonga o le whaingo apa whawhango o le fulafulaina o mea ai ia o sa o siva o tautalanga o mea uma ia e whai e afo e alo mwhanau mo tupulanga talavou o lea la o le a whaanga solo aile whaalinga o tūmanga nu i lasa wharaile i le i tū lai wha ia o lea wha moe ia e le se tupe totongi a fio mai e wala au atu i le mamalo le atu nu a fio mai ele nga o manu rewa a fio mai o fea lava se mea ile ta le fau poto tātou a whalo le wha a mata loa o a tātou a whai atu a mata le awha whai mai o awha lima ia ile afi le nā ia ma tātou tā whawhao e mai ewa pa manatu tutu a tasi le ngate i leo le pai aso le ngana Samoa e wha umai le nā so ia peo se wha asilanga le nā se yuli Waftai lau vionga sao ta tu le umi lena te pena mai la o tu fala langa fo ile le au se papa ile langa ina fo yo tato ia au alfa le nga pepe o le e valu masina valu masina nga nga lulu e ai ia le matua ma le au se papa ile tape na ina o afo yo nga ia tonga o le masani lava le na le fala langa pe no fa ya tolu ne o tausanga ia o le ele ifai la se faale le nga pepe tausanga lea ai o le wa foi se malolo ale le wotoya amata lia le nei tausanga na mai msale fia sa to fuatanga o la fa mo le aso moni se furu ie a tonu e o atua e se fulu ia e lima ie le lei lava wa afu e kama ia patole o e lima ie le lei lava o le afa le le afu e le aso farai le o le afu i tala le ava noa e nei isi uso na vala au mai o le pe ma fai ona a mai o la tau ia tonga mai Samoa e whaalele ai ia o le whaalele pepe ia ai fo o mga whaalele Samoa na ia tonga ile afoi ai afa pe le ngala langa ingei ia lau ia tonga io lalme tu wait sala le avanoa mal fa'alele nga pepe foi ele na o ia tonga o what ai ni fala na la langa ele o fala mai Samoa ni fala nga la langa I know wa tsaton lo ia na lo ma tu se tu lo la langa ile fale o ai to lulu e afoi ia tonga mana ia mafaina mai e fa'alele nga pepe lava ia falanga I nei manuvewa ia elima na elima ia le leila wala fa'alele ai mo meo ia vai ia male tosi ni ia la fa peon fa'alele le aso nalo no winga o to blau fale mai uma mo tainga mai uma Samoa ia sa mai fangaloa sa mai fangaloa ta ai nga lau fala saulo tonu fala langa I nei au te rua to tele fa ta ia tamale le flex le mo le fa ngai maudi ele I o tele I se wa yai na amata na faila mato cross cultural weaving o lo ele mato na pa anga ma weavers a maoli la langa maoli ia ese fo ile ngai o inga male afoi male aile
ele I whaata ia la whape wala langa I se ia tonga. Ai a tonu e se taimi. Ai e a koi. Ai e whai e kele se ngā luenga o ngai malo. Au ke ranga ai a saka po ia wala futulo. La fu ia saka e maoli ia matatao ala tau I le lo pala se I tulo. A tonu me whai po ai ole taimi le nei ma le whaanga solonga lava ia. E nga ole lau fala lava ole lau ia o lo whape ona whaonga ele whalalanga ia na ngā luenga. Malo, whaftai leo manino le vaanga leo. Na e ta ue lau sau noanga olo ila o tau aonga. Lea onga lea mo ta mai alum whanau foi mai primary school level o pea fie foi ma na tau lo ilunga ang maurunga. O le a onga sa moa le whalalanga po le whalalanga homework and after school learning center. E a mata mo le 5 tausanga sa ia o se fuluiva tausanga. Okay. So ia a mata mai lava I le tūlanga lua o le a onga o ngā tongu le intermediate o ngā tongu pa solo atu ai lunga kolisi e fo I la tau e mai le tausanga mua mai le university ma me vocational pathways o lo I tonu o le a onga ato tele o la tau e a onga I kolisi e a onga I tonu manurewa o lo I fo I la tau mai kolisi o le malisi ta mai tai malisi mai makoli so o St. Peter's o lo I tonu o le a foi o le a onga fa Samoa le o le fa mo se I manua o saule o I taimi o lo o le o le va ai mama o la vai ma le vision al falalanga I fa tuina la na onga ile a foi fa tuina le a onga Samoa mai ai lalo se ia o lunga le kolisi ia o le temi ia o le va ai mama o le na wa amatanga luenga e a foi ina ia ausia le na fa mo pa o te talo le ia malos ma le on lai fa peona fa awa wai ai o le tau fa mama o le na o lo na al falalanga e fa tuina la na onga Malo, whaftai ai tala umalava I so se alum whanau sa mo lo whapeona o ina I korisi ia langa te whai lea o ngā tonu ma o ngā maulalo ia o lea lava se iuli e whai ai lea so ia whai ai atu aonga o le aso lua ma le aso lulu o le aso lua ma le aso lulu ma le afa le tolu anga I le afa le 5 o lo o porkalame uma le whalalanga me sila na onga o lo o whaatau kai atu tonu o le whale tusi ma le Rex ma le afoi ma le community center I le nofoanga le I Glendon okay la fulu fitu so se fulu fitu Palmer's Road e ke mawanga lo le library o ngai e whalalanga e tanga inta maa whalalanga e tanga whalalanga lua e kasili mana tuke whalalanga I tina o le afoi o le equivalent o le whaafaltui a wai le whaapeo ako ki nganga lalanga e le talanoa e talanoa ngai tonu sau whainga komiti sau whainga tina ma tama I tai po whale tua matausi ma foi ma le awa luma e lea lai whai ai ngā ai o tama o le whainga o le afa wai ai matoki ma afa whiri ai foi le afa whalalanga awa wa foi lo matua e le wale ngā whatia le teo la langa ia no fum whaata alma tofi so e tala whanoi I tama mana ia o le nau whaafong mai fo ia tama ia mai se fo ia tina o maua wanoa I le se tātou I le o le Sfulfitu Palmer's Road a ese numero ma se website fo le mwhainga nga I le tātou tunu lau fiong ia o le numero e wala au mai e monisi whamatalanga o le o lua ono walu fitu I wha o lua o lunga o a foi upenga ta whailangi o lo I aile whale la langa Cultural and Education Center ia e mawhaiona e a whio I ai te tanga I ai ia na a mai foi la ia leo se te au whainga le mai tua private message ia na wala au tu leo sesi I lea foi alo le na ia e mwhainga nga post I lunga o le tatou socials ma le Instagram e mwhaina fiso o tai mai a wala vave mwhaina fiso o tai mai ai
o lo ele fa mo o lo saule fala au lia fala langa mo aso e lua e fai le polo kalame wa mai ele Westfield Manukau ile tau i tono le Westfield mo o le wa mai ile a foi le fala au lia pe o le pe ma fai ele fala langa ona foi ona fai po kalame aso e lua le o lo spa sa uni atu ai foi lai le aso lua ma le aso lulu ili mai le tau le whanga i le afo le lima. Mane. Wha i le afo le lima so lua ma so lulu la tau whai paanga malsipi au. Ya, o le lava. A le lava sangwe tono ma le Westfield Mall. I le partnership le which is whawhitaia i le ali i monea va noa. E watatala mai ia o le wha moe la le nā o le fo i tā pena tu iai ia o le aias wharai le loa tātou whaai ulo i manu rewa i le pitonu o tangata au le ia le Promised Land i manu rewa tātou whaai ulo nā i le se lauwa o le manu rewa Sports Centre le au tafa o tonu ale mea le whai e ta alonga le Mountford Park o i ngā lai whai e le wha moe le nā le ku mai ama lai le whai e la kapia ta maiti i aso to anai o i ngā lai whai e tatou wha moe le wha ale le ngā pepe la sfaraile ma le wha alingo tūmanga nuu mai le i tū lai wha tāle whau poto a whalo le wha i a loa tatou Malo, whaatai, ia se si vaenga te fia sau no, ia ele wha mai, al ta whaatal nau malanga wha alol? Taimi nei le ai, o leu whaapau mea whaatai tele a se iuli molo mātou wawa noa, whaatai lea mana ia fo i ole au nanga whaatau wa ale whalalanga, ia a tonu e se sao tā ua mo le whaau au wina o le ngangana le whaawau wino la tātou ngangana e meiso le anga nuu ia ai se whaamata e pe whaamalu atu pe ai fo se upu wa sala le nei e whiafi ia la whatu oe le matua atu ina le whalalanga sanga moa ia ai a fio mai le vai aso fou le aso ono yuni i le itu live tā le wha i Manurewa Sports Centre se lau valu spulu Weymouth Road i Manurewa tātou whaatase ma tātou whiwhia i masa i moli mawina tau ma whainga le a alo ma whanau a le ngatai lea o le matua ma le au se papa i whaatai tele ma lo mātou bawa noa manuia le ngā luenga o tutoi le nei pōsa iuli Malo, whaatai e manatu fo i whaafunganga le tātou atunu i le tātou whaatatala nonga nea fiafi ia le o mai a ona whai la ua fo i mwhai e le tutua e pei o le whitalainga le matua o whaiva ia ma le au whainga ma usa sau fo i le ie ma ua fola i malaeno na laulei e tusa o la tātou por kalami o le nea fiafi ma le nganga whaaloalo ia whaamarulu atu i le tātou atunu ia whaafetai tele lau fionga i tua whaiva foi e tusa i foi ma le nea fiafi ia po lau fionga foi ma tua u ona o le whaavanoina o lau taimi i le nea fiafi e whai ele tātou whaatanong sa moa na uto whaafonga e tanga foi tamā o na au wail por kalame le whalalanga ia whaapena foi tina o lo avanoa ia anga i atu i nā le Sfurfitu Palmers Road ia aso lua ma aso lulu ia whai ei ia mo onga foi a whanau ia ai por kalame nā pe on tō whaafonga ma iai i le nea fiafi ma le fionga ia sao tulangi o tangaloa pe ni nai whapo so i fua ma i manuia so so i fua Aftai, ia, o le vanga mo mua le nāle tātou por kalame o le wati e peo na iai ia le nea fiafi i ne whaatala nonga foi ma le fionga ia sao tulangi o tangaloa pe ni nai whapo ia tamali foi tātou atunu o lo whapea o na whaurulu iai ia le tātou Whalalanga Trust ia whapea foi ia le taitei fono o le Pan Pacific i Manurewa peo na iai ia le tātou o sa ia te foi le Pasifika po le whaapot pitonga foi tangata Pasifika o lo whapea na tina ina ia i nā i Manurewa ia mai se o lo au mauma no nofo foi ia i nā i no pia i Manurewa, Clenden ia ma niso nu tau latane i nā tātou foi ai Manurewa nei la fiafi manatua i lau taling fototo langol vaengol tātou wati ia tātou papa veloa i inisio mta upu taua e taua na
watu mo whaafonga anga tātou atunu, le mo lawana isa tātou minute ia awal si de fia tātou atunu, langa le tātou titala noi New Zealand, tātou o mua lan, tātou mua nei, langa sa yaile whaasala launga newspaper le vai aso, nei nat fia whamanino mo whaafonga anga tātou atunu, ia mo si le fia tātou atunu, tu sa mai le aso tolu sifuru aprila tau sangale nei si li poti mai le tātou internal affairs po mtau pa loto I whale a New Zealand. E tu sa ma le afe ono se lau ono sifuma le ono ia si tiseni po lātou moua lātou si tiseni. Ia mai le afe wale se lau iwa sui whao applications po lātou tāle sanga na watu. Ia olo ia pea nisi o tāle sanga ntoe whaafui mai e sifutasi ia tāle sanga whaapea na whaaleao ngā ina. Ia e olo whaanga solo pe ia tātou si tiseni o Samoa tangata Samoa lean toi na mai ina ua manu malo le pili lean whaofina I le parlemeni le fionga le li whaipule ia tēnau tu iono ia malango lango ia le tātou watanu o nātou sanga. Ia o le tātou reportin nā fo le e tā ua la mo si fil tātou watanu. O lo whaanga solo pea ia tātou applications ia po tu stal sanga mo tātou tua a fo ia sina o ila tō o e na soifu mai tau sanga nā soifu ane I le tau sanga ya so luas fulu so sutolo me tasiva do whaanga ila sumo mua January tasiva whaiva ia mantua fo ila o lato umalawan soifu ane ma whaai poipo I le vai tauru na no winga na o le vaenga le o le pa uye le vaenga o le tula fono ia pe o le fo e maua le whaamanianga e maua ailau si tiseni New Zealand e pe o na whina uina na o tātou tangata wa nau o manino fo tātou atunu o le whaamanianga ia na toi na mai lava e le whaamasinonga maulunga a Peritania taluai o tātou le sa I lalo Peritania mai tausanga mai se lava tasiva lua whaanga tasiva whaiva ia ai pe taina whaia ia New Zealand swinga I tula fono nā laina na toi avese ia lena toi whaafoi mai I le tausanga lena te ne ia November ia maanga wa ai lo tātou tua asina sina ia la tona soifu ane tausanga ia mai le tau le sutolo me tasivu lo fa anga le asamo mo ono asamo mo December asamo mo January tasivu faiva ai ole me fie famanina mo si feel tanto atnu sa va ia tu se tasu fa salonga se tasu newspaper le observer le vaso nei le o manino ai se va nga e tau famanina mo tanto atnu o lo o anga vai la tau sa apalai I si seni sa mo I New Zealand I wha amanu yanga po benefiti ma isi wha amanianga le atunu o New Zealand. O manino e le anga vai ana yo tatu tua I le pensioni. Le anga taun sa futau sanga o alalampa pa au New Zealand po tu la fon masani. Ai o isi wha amanianga ala to wha to ulanga le fo isa inga lue I mtanga luenga o social welfare po mtanga luenga fo I fito tonu ele nei taupu ia al sa ilinga la mal tanto proclame o lema to te fa maonia o lo ye nisi to ua pa pe on fa manu ye nei fa mnianga le atnu nei ela pen fiti fo le emergency benefits ia al family nonga na mo le fa fo me nei tanto ai ngai Samoa li lau talinga to le se si fia la to fa il taupu mari lava o le mani no lava lau saunang ai tu sai fo ima failo wale silfia le tunu o le me mountain no lua me o le foi umamni o le wa e tau faata ia le tam fainga foi pe ona ile le komite le mau ma le tam fainga foi le nava I tau ia le foi wa matu mai sia vaenga mo na yo tatu tua ila toia o le melo ia na i foi inisio tau ainga na so tai mai sa mo what amatan tau pole le totel ina ua matu atu se tu singa lea se tu singa lea ia o le tatu Samoa observer mo silfia ia o halo foi matama fanau a mis foi tamali o tatu tunu o lo tau tua I to tonu lava o Samoa ai e a fo ona maua I la to fa matalanga ma nisio vaeng ona o nisio lo o ai tau malele atu nei New Zealand ia wa o le foi tau tenga lu I lungo nganu nga fa pene ia te tau lava ona hasiasi na ia paleni tu uma ia fatino se su enga lai titi ia ini meta upu fo ie tau fa lo tu fale ia po tau fa ale va o malo
ia ole mela mal mautinole wa sa nola o fionga ia tautala lava mal fa alo me se foi fa fonga anga le tunu ol me mautinoa pensione sa ole le maulea ele o mafai ona ele mo fai ona hanga va ai ona tatu tu ai a fa matala ma fa manino fo ile mafu anga ile mo fai nanga va ai e mala fo i tatu tu tatu ia il mele wo yei deminei pe afa pe ia po afo ini si fina unga lumanai ia o tala na lumanai a le solo va ia ai o le si va hanga lo na lua o lo mafai ona maua fa manuanga na yo tatu tu i nei New Zealand o le mautino le na ia ona o lea ua manino o oe o le tangata nu ua New Zealand ia o benefiti foi la mani fa manuianga i to tono le atu nu o New Zealand lua e mua mani e o mene o foi e pioni vaenga e criteria foi e amataina e tapena i se application e mua fa pe mai sfulu ono tausanga su valulunga atu longa lua loa tangata nu o New Zealand ia pe permanent resident in New Zealand ia no mai lo manisi va hanga ila loani ele o fa pela a fa peo nai matua ia nai tu atu lo le o malanga mai fa manuia ma wana fa manuanga ia le sitseni le sa pasia tu la fono le ante teu le pasia mai le lufu file 5 ele o fa pe mai la le tu la fono benefiti fa manuanga New Zealand mo nai matua la ia sa fa manuia talua nei mai samo malela ele awai o to i le vaenga le ele o yene vaenga ia o na o ia o foi ia ele o tua foi ia tama le fa vaino le malo mal te ingol malo New Zealand la foi manino New Zealand la to e fa ai te foi i le va fa va o malo ia me se foi vaenga o tu la fono o lo manino o lo maua o le tsa o ia mal tal tu sa o lo maua fa manuanga na yo tato matua pe malanga mai nei pensione la e se la tanonga tau te ola inisi iloilonga fo i sistema iluma io avanga al famni nonga na mo silfia la tunu al tala sao e mau al famni anga pa e malanga mai New Zealand au ke popole lo pensioni o la me faina e le vai fo mai vai fo mai o la fo e me fai ona e anga va e te apalai fale fo i al maloi housings ia e me fai fo ona e apalai i le benefiti fo i le emergency benefits ia po isi fa manianga o lo fa peona nga vai ia wala ne i fa to ila loina matato manatu fa pe e o kungia New Zealand le speng fiki o mai ngo fo le ai wala mau al fa manianga mo silfia le tanto ot nu fai me ato ina malo matua o le meta ua o le o mai nei o le fa ingo fi ai na malanga mai vale le se visa mamano o le sina vaenga fa ngai oi me al to ina malo matua au vo ile tu vo ile ono nisio tala ave wa ave nei fa ngai oi e lua me oi manu o mau le malos tau no foi fanua oi tau no foi fanua la mau na i fa manu yang foi ave foma fa ta fa mai ko inga sa ko sa pe de fia sa mus alu ka fa alfa pa me ngusil ele tau masina mal fina ngalo le tua ai o le time ni manula amu ia la ila to lo ma fai on sa vali na tu ia ma fai o fatanga lungo vale ai ana ia ma to fo i pe ato to mana ile mo fai on malanga na ia ma tu tua ia ma to fa pena le ku ngi samo ai mo ila to ma wala vano alu lo ka ko ye ko sa mo ia o mata ua lava na mo le fa fong anga tato tunu ina ne i fe nu mia i le utu malemene i nisi mai fa mai foi e aku mantu foi le o mana talai talinga ya to ele ma fai ese malo o umana watu lau si seni ona tu la fo i ona tangata ini fa me it's irresponsible for a government to do that tu se e ta mai ai ele bem fai lan fa pesol le o mama si sengi ale la me ngel me ko le fa ma ko pe fa pe ma tele yang ba ai ia o vaenga na e ta ua fai lo pe pato in malo tu pe fa pe nai e malanga mai Samoa le la lampa pa o Samoa ia male ni nonga na o la tou la van soifu e tau sanga na le paua na le vaenga ile ai sesi pa pui tu atu pe fai mai na fai po mai lo tu tonu ia ele o tadia le vaenga na ile tal sanga nanga le ia tanto tu star sanga le tu si mai se furtasi ia tanto tu star sanga na te ena ia le a fai mai ngai ali e fia aferi alenga le afea ono se laula tu ia wa fa mni ono sa ia le meleng popole ngusin masori sau soling ia sa mo ma ese le leanga fo yo nam ai ta auto mai pea
mo mia lau talo ma lau talo fa mo le li e to tala ai isi va nga ia isi no tanga ia e ono anga va ai na yo tato suli wala nga fa mia nga ia la matanga tu sai male tu la fono sanga va uma suli sa mo uma sa fana na mai ia ma suli tu punga mai ai la to peitai o tu la fono to e fai le parliament New Zealand ua to ia la isi ia swinga la ia ma teunga ia le tato to tu i fai to il tau sangan te nei matala mai le fina ngalo le tua ia le si vaenga mamanu ele I fai wina ta wati ne fe fila ofio mo matua a me se foi nisi o fa na lo pole mana tu lo o faingo fi fa tino ina o le tato le application o citizen ia o le me le faingo fi o la fa ngana ile ngana ta mo ia a si ne te I wa avisi se ina nisi on melo we social media ka ko ofio isole le mail information oi tu watu pe yo au tafa mai ane fa funga nai tua oi faingo fie o fa nga so longa o lau tu si apalai ia o lai lunga o penga tafa ilangi o mea ya lo ia o mea le malo e fa tino fo I yala lo ia o lo ilunga o penga tafa ilangi le malo ia bete si fo so official atani fo ile internal affairs ia male immigration pa fa ile mautino se ete sulo to ale official fai pule ngai ke laka ia fa singo mai o ia le pepa le fa pen a o lavo I fa liluina la ta ngana o lo fa sa mo ina o ne I alo fanga ta to fo ile le tele mau fa mtalanga ma nisi fo o lo ta solo lungo penga ta faila ni avisi seina ia uta fale na le fale nga me fa se fu tangata le me moni na manino fo to fa nisi o tamali o tanto tnu e tau na fa sa mo ele ka mo mia fu fa me ave apala ai mai na sa onga na yo tanto walum fa na lava fo silfia tu mai o tanto tnu ela e ma fai ela to a pena fai ka kuspa ia ko ingolo mako se ela va kamanga wa kamanga fa pena fo fai taunga o pepa le fa tu mo ngan sa mo wa ngal pawan melef sin me aso fa nau tu ona feana soifuani ai o matua o matua wa fizile fi awala fa sa mo ato ele ngatala o mtanga luenga ia le malo le tono face manisi office fai pule fa marka ko konsulo Yo. Ka ko official le consular ai ronga ka ko lenga ai la auto ina ke vai le inga lo vai me ai ma fai so soani ole uputau ale tu soani mo so soani fo I tatu official malo e fa mala mani tatu ya mi se lava tatu official fo le ale Citizens Advice Bureau CAB Yes. Citizens Advice Bureau o ina o lo o ia fo tamali isa mo so se COP so se shopping center so soan yatu to ya me se foi ila to e lo ia o lo ngalu ru fua e mai fautuanga I o le Citizens Advice Bureau o inala e mo mai ese lo ia foi le fai fua le o nanga ia langa o le ngalu vaenga o lan tau tinonga fo e fai ngalu fua ai ngalue e se fautuanga fo le faloia ia no so santo tula ia lo ia to e fa sino atu nisi awala ia ele to ngisele ni to e fa pe wi ke fo le o ke wala kusfukala o ke pole alo fise foi ona ita mali ina mau ai to no shopping center te dasi ele se si o pe tele mau ai office ona ita mali ina ia ma a fionga foi o lo ngalu lu e wa tu ina ole atu ia lo fio malo fa tai ia no mato te fa tai lo to sao ta ua le ela fo fa so ia mal to fa mal moe ia una ne ai tanto pa tanto fa moe le ne fiafi ia mai se ia tanto por calamelo wati le ta pena mai ia le sunga fa fengainga ia ai ola tau fa ia tu mo se por calame salo e tai fo su taso sa pa ia an le la so mal tanto por calame o le fa masino mai samo